ngiyayikhetha inkosi yaseSiphameni bakhonzi abahle enkosini ngibekwe endaweni enzima ukuguqa phambi kukabantu bakaNkulunkulu ehleli nabo ebabizile ukuthi beze kuye kulo mhlangano wesikhumbuzo senyanga yezulu kuhlangene nomhlangano wentombi. Ngizocela enkosini ibe ngakimi ngingadwanguzi ngedwa kodwa ingisekele kule ndawo enzima. Ngicele ngesihlabelelo samakhulu 242 242. Nkosi yethu semarade
ngicela ukudlula encwadini la eBhayibhelini incwadi kaDuteronomy yesine soqala ukufunda evesini lesikhombisa sigcine evesini lesishiyagalolunye ifundeka kanje ngokuba isiphi isizwe esikhulu kangaka na esinothixo eduze kwaso njengoJehova uThixo wethu okhona ezintweni zonke esizibizayo kuyena na isiphi isizwe esikhulu kangaka esinemithetho nokwaba okulungileyo njenganomthetho engiwubeka phambi kwenu namuhla na hlakaniphani kodwa nigcine kahle imphefumulo yenu funa kukhohlakale enikubonileyo ngamehlo enu funa futhi kusuke ezinhliziyweni zenu ngazo zonke izinsuku zokuphila kwenu kodwa fundisani amadodana enu namadodana abantwana benu. Amen. Sidlule siyofunda incwadi yamakhosi esishiyagalombili ivesi amashumi ayisihlanu anesikhombisa kuya evesini lamashumi ayisihlanu anesishiyagalombili sijonge sivesini lamashumi ayisithupha yona ifundeka kanje. uJehova uThixo wethu makabe nathi njengoba wayenabo okhokho bethu mangasishiyi mangakhohlwa yithina ukuze adonse izinhliziyo zethu zibheke kuye sihambe ngezindlela zonke zakhe sigcine izimemezelo zakhe nemiyalo yakhe nezimiso zakhe ayala ngazo okhokho bethu. Sivesini mashumi ayisithupha ukuze bonke abantu emhlabeni bazi ukuba uJehova unguThixo kamukho omunye. Amen. Bakhonza bahle Nkosini ngithe indawo engikuyona inzima ayilula isindibela kodwa uma sekuthiwa inkaba yejokeni ayikwazi ukunqaba funeka iyejokeni lisiyabamba ijoka lingene igeja phansi lijule iziphele insini. uShembeke mkhulu kakhulu futhi unguNkulunkulu. Abantu bangakhuluma into abayithandayo kodwa eqinisweni uShembe mkhulu. Ithi insizwe kaNgobese ayisekho emhlabeni kwathi kulaleni kwayo yabe siyathathwa umphefumulo wayo yayisihamba yazibona isethafeni elihle kakhulu eligundiweyo utshani ohamba khona unyawo lishona phansi. Uthi phambi kwakhe kwakhona insizwa enhle nje efaka umjiva omhlophe inempandla ekhanda la emagxalabeni ubhale ukuthi Shembe. Uthi wayesethi lo muntu asambe base behamba wamlandela kuthe kuphakathi nokhalo wayesema wayesefaka isandla ephaketheni wakhipha isixha sokhiye wayesekhipha ukhiye wodwa umude uthi wayesegqoka useshila phansi emhlabathini wasewufaka ukhiye la otshanini wenza ukuthi kwehle. Uthi ngiyibuka lento uthi wasesihambi isicaba sathi uyisa yaphambili wathi ehla kuqala uthi wayesehla ngeyitebhisi wayofika wayemaphansi uthi wayesehla siyangilandela uthi wayesema lapha phambi kwami wathi lalela ke
uzosho uzokwenza engukushoyo uthiwa sekhomba komunye la phezulu usahamba isicaba savaleka uthi wayesethi awubheke phambili ubonani uthi lesizwa yathi ngibona abantu abaningi abangabaleki ngiyabona mabuka iTV bese isithombe besondeza uthi laba abantu basiyasondela basoke sebabona kahle ukuthi bawubani uthi bonke bamfaka ingubo emhlophe uthi kwakhona izinhla ezintathu uthi ngawona besilisa befaka imnazatha yabo emakhanda befaka imqhele uthi ngawona amakhosikazi ethwele ithole emakhanda uthi ngayibona intombi zakhona zimbozile emakhanda uthi wayesethi jilisa amehlo akho ubone ubani olaphana esenta yakho uthi lo sesenda ngozange umbone ngoba wayexhopha njengelanga uthi wayesethi ubona uthi wayesethi manje sengilanda nje wathi lungileke awuqothule ikhanda lakho kancane ulibhekise phezulu uthi waseqethule ikhanda lakhe waselibhekisa phezulu melibhekisa phezulu uthi wayesezwa inhlabomo le nhlabomo ethe ibuka akwazi ukuyibona kahle kodwa isho lapha phezulu uthi wayesedlona aqubeke uliqethule ikhanda lakho uthi waliqethula uthi lapha phezulu ngakwazi ukubona abantu ngathi kunesibuko phezulu kodwa abantu bahleli ngoba kunabantu abahleli lapha abafana nalabo kade babona lapha phambili uthi themaye kwathi lalela kahle ukuthi kwenziwani uthi wayesiyalalela uthi ngesikhathi esisodwa laba balapha phezulu nalabo kade babona lapha phambili kwakushatshelwa ingoma eyodwa lekade ihutshwa umshumayeli ethi Mbongeni uJehova maNazaretha nezizukulwana zenu ngesikhathi uhutshwa lapha phezulu kohutshwa iculo elifana nalabo kade babona lapha phambili uthi wayesedlo phambi kwakhe lapha nawe wathi yabona isemhlabeni lapha yana yisabatha wathi lokho enkwenzayo la emhlabeni kwenziwe emhlabeni nazulu kwenziwa ngesikhathi esifanayo mawubheka lana uverse 2 umthandazo wesabatha isivumo senkolo sithi makube njalo makoludumo emhlabeni nakweliphezulu dumisani uJehova badlale livuma sonke sivumile ngesathi umshumayeli efunda bese yabona ukuthi uShembe akayona insangu noma iwulunga ebhenywa yingane ngeza ukuthi bekhuluma nje into abayithandayo uShembe nje bekhona emhlabeni uvengwa ezulwini ngesathi uphuma ezulwini waphuma yedwa usho njalo lapha lesalothi mina ngivela kude ngithunyelwa uNkulunkulu kini ukuze ngizolifundisa indlela kaNkulunkulu ungathi ufike ezulwini bese uyathithisa bese uyaqona nje into
ushamba kafana nabanye abantu. Uthe inkosi ilanga ngesikhathi iye lapha yana. Inkosi ilanga izulu. Iye lapha eyobona inkosi ilanga kwaphindulile. Base bemviva ukuthi angangeni ngaphakathi. Evinjwa aba bekhona lapha. Wayesebuyele emuva. Uthembe sehambe ibangana ngemoto. Wayesithi kudriver kame, wayesema udriver. Wasiyaphuma. Kaphumela ngizulu, yasima phansi, esibambele lokhala. Yayisibheka lapha kwaphindulile. Yabe siyakhuluma, bakhuluma bobabili. Inkosi lana ikwaphindulile, yena esehambile. Wasebenzisa lokuthiwa ngesingisi i-telepathy. Ukhuluma nomuntu ekude ungamboni, ungasebenzisa cellphone. Bese kushada umuntu. Ushaba yena umuntu, akafani nabantu. Namhla Nkosi ngiyabonga. Ongivume engizelwe yazendala ayibani baki ukuba la akona ukuhlakanipha, akona ukufunda,
abona ukwazi kodwa uthando lukaShembe unyazi lwezulu ukuthi sibe la abona mhlawumbe kumuntu ngeke usho ukuthi okwenza ukuthi ube la yiko mhlawumbe ufundile noma uhlaniphile cha kodwa ukuthandwa uNkulunkulu njengoba esho lapha esihlabelelweni sekhulu namashumi ayisihlanu esithi unothando umkhululi kithi uyakufuna wena phefumulo wami futhi uyasithanda ngaso ke isikhathi uShembe uselusile akasidelile kodwa kusho lokho amadimoni ahamba ngeenyawo akekho emoyeni eshile ahamba ngeenyawo futhi akashasele elinye ibandla ashasele leli bandla lamaNazaretha ofuneke sibambe ziqine u5 years mncane idimoni likufuna likuzungeza nje lize lithola ukuthi lona ululala omunye futhi amadimoni akazondani nje abantu bezondana athandana wona wodwa nje uma kabona ukuthi hawu ngayibona intuba yalo nangu la iwiki khona abesebenzana athi wozani sengimbambile lo ebesebambisana ngawe agcine kudinga kodwa yike into ofesiyenze ukuthi wonke umuntu anamathele emthandazweni uthandaza ungashiliyana namhlanje angiye esigokweni kunomoya kuyabanda ngeke ngiphume ngubeni ngiphumele nami ngiyothandaza ngani ngoba ngasonke isikhathi ayahlasela elinye ibandla athi linye ibandla eliyinkinga elithi malithandaza umthandazo walo ubhodloze isilingi ela emkhathini ayivalile kuthi wonke abantu babethandaza mhlawumbe ushayipha usukela phansi emhlabathini kodwa ibandla leli lamaNazaretha elithi malithandaza bese liyabhodloza lidlule umthandazo uyofika kuNkulunkulu ngempela ngufakazi ke kwalokho hayi ngayi emkhathini cha uzokhumbula uma ubusukhona la ngo1989 January sasikhona khona la ehleni inkonzo kaJanuary ayange dlakazi yaba la sakhuphuka kwedlakazi sihamba ngamabhasi ngoJune 4 sasifika manje siyaphezulu ngamabhasi yaphezulu kodwa inkonzo yayila ebuhleni inyanga yezulu ilaphana ewontwethu ekuzolupha iheart bypass uthi bese lapha esibhedlela uyathumela uthi tshelani umfundisi uNgidi ukuthi ngithi akatshele ibandla lonke uthi alehlise ukuthandaza sasithandaza la hayi labo kudlala kubanjwe ibhande uthi ngoba manje imshini lapha esibhedlela esakwazi ukusebenza nabantu babafu babenzi izinto zabo mabefika bafika imshini siphuduke yonke batshela ukuthi abehlise ukuthandaza ingabe umthandazo wamaNazaretha unamandla amakhulu kabi amen ungakweyi ukuthandaza ngani ngoba kuyinto enkulu kuNkulunkulu uthi umthandazo kulala noma uphapha maphakathi kobusuku ngikhonze uJehova uNkulunkulu uThixo wakho uma uphuphe kabi ophupha mhlambe kuzinto ezikuphupha ezijahayo wafika phaphana umthethele kaya uthi othi mawuphapha bese uguqa lapho ukhona mawusembhedeni uguqa khona embhedeni usuyathandaza ngeke sabuye iphupho elibi setshoshe umthandazo kodwa uqaphele lokho mawulala uzwashe izinyawo zakho ngoba ingilozi mayifika kuwe
izochitha imoya emibi, otikoloshe, omamtsotsi, izokusindisa ayimi ngasekhanda ima ngasezinyaweni. Ungasho ukuthi wena mina ngifaka amasokisi nencathulo, inyawo zami ziclean. Kodwa kufanele ukuthi wena uziwashe inyawo. Izomele ifingizo ziba ngasenyaweni, izochitha yonke imoya emibi. Mangiphiwe Nkosi yami eNazaretha kuyinto enzima nelukhulu. Ungakuthathi kancane ngoba khonkolo emhlabeni efana nabo ayikazi ukuthi bakhona. Noma ungathi wena mhlambe iRoman Catholic Church endala ayindala kuNazaretha. Nazaretha kudala kakhulu. Babu khona ngo-4500 BC. La ezweni lakithi la eAfrika hayi kwenye indawo. Njengoba amathempeli akhiwa nje eyisikokela ayivele khona eyisikokela ngazo lezo ikhathi. iBhayibheli lingakabhalwa lingabikho kodwa uNazaretha babukhona. Mawubhekisana samashumi ayisithupha ivesi lesibili lithi wayikhumbula iAfrika ngoba elungile umsa wakhe uhlezi phakathi. Ngeke uyikhumbule into ongakaze ube nayo. Amathempeli akona namhlanje nobushumayeli akona banamhlanje kudala kakhulu. Kwase kufika abahlaniphile base beqeda uNazaretha base kuphela wabuya uShembe kwase khona umhlangano ezulwini. Isho dala inyanga yezulu ithi kwaba khona i-board meeting la bathatha khona isinqumo kulowo mhlangano. Ithi inyanga yezulu kwathi
mase sihlangene etafuleni elu-round bekhona bonke oThixo kodwa senziphutha sithule umfana omncane emhlabeni uJesu Kristu soshintsha manje besithumela indoda lesikhulile isiye emhlabeni esiwazi amazibuko neimpamosi nemikhono yonke khona emhlabeni wasathinyela uShembe emhlabeni wayesefika mawufunda kahle umthandazo wesabatha ivesi le-16 ekusihawukeleni kukaJehova ekwedukeni kwethu emthethweni wakhe wasibuyisela kuye kuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengoba singabantwana bakhe kakade akekho umuntu ubaba wasidalayo akekho nomama osinelisayo uJehova kuphela uma ngithi yayikhona kwakukhona ukuhamba ku-4500 BC kuyasho esihlabelelweni sazivele sikhona singabantwana bakaNkulunkulu singeyona enye into ithi inyanga yezulu anogada isemhlabeni la akhona ezulwini mina ngimkhulu ekhona emhlabeni nizazi izinto ezenziwa abantu abangalungile ithi abanye bavela bathekile ngomhlaba abesemanzini abesehlala ngathi uyimpimpi ziningi impimpi ezikhona esontweni namanje zikhona inhleli ingoba bekhona zikhona yonke indawo ikhona ehlafuthini khona emakhosazini khona ey'ntombini asiphephile yini kube njena na ukuthi leli bandla ligadiwe inkinga loyinye ngeke uze ulilawule lawulo sesihlabeni kuphela uyathanda ukuthi angeke uze ulilawule noma ngasiphi isikhathi uma futhi usuhlupha lesontweni imikhosi emikhulu yezingelo usuhlupha la esontweni uShembe unazo zonke indlela njengoba ngithi ingilozi zikhona la imikhosi emikhulu yezingilozi uvela kuthi eyodwa kulalela usibani uyangihlupha gijima ngifuna ngashaya u2 engakafiki la kodwa masola umuntu emhlabeni lo sesiphume ngilosi bese zikuhaqa sisekuwe ngqo ungaboni wena manje abantu usesixukwini sabantu bakuyeke uleke uphume nje uthi usiyakhona mhlawumbe uhle emotini
wavele beshisa iBP ishone phansi sibande inyawo uthule nya uyashaya uphazwane sebeyareporta hayi baba sesikwenzile lawo akho umuntu osoliwe uyisibhedlela athi dokotela natural causes uzothi kule ubani unaba wangu shembe akho mathuluzi angenawo mawuhlupha uyakuthatha afela emhlabathini akho emhlabathini athi nje uzovela emhlabathini ishuphufula kuzohlala la isihogo sakho kuzoba isihogo sethuna awuzophuma uyibone intuthane nempethu iwudla umzimba iziushaya uva yokuthi ngenya uhlele umphefumulo ungayendawo Mabu isabatha uphuma uhlale ngaphezulu kwethu manje nje ilanga ubuyele khona uhlale lapha ukwetshiwe iphapha lesiphetheyo zinto ingekho kulona ephaphelwe isonke esikhona sinye lesi esifasela ngesibabuli isalfa okumuthi obamba ukushisa isikhathi eside kodwa shembe uyayibala ziningi khona sinzima ngokuphisa amafutha esikhathi sho nangesabaka njengoba senkonzini yesabatha wena uyaphenduka laphana uyagrillwa ngoba wonile umphefumulo wakho bese emathanjeni akho njengomphefumulo wenyoka ushembe akufanele simphathe kabi ngoba yena ubuye ezulwini uphuma la sitting room angene edaneni sesizulwini umkhandlo lo nomlanje kalula ayafika la yakhona akho lezomvimba futhi endleleni yonke into uyazi ila endleleni esandla sakhe ngo-1974 July sisephakameni satshalita yodwa kodwa lo muzi sikusuncane kushiko silanga ihleli epulpiti elakhe ngamaplanga uNkulunkulu uzosifunela enye indawo angazi uyitholaphi uma singabona silapho phesheya esigcaweni isigcawu esikhulu sasilapho phesheya eShebe Memorial sasilapho isigcawu kodwa singalapha indawo ayiseko kodwa uNkulunkulu uzosifunela indawo wayesefunda incwadi yesambulo 21 ngawo umuzi wengcwele wesha ezulwini okuthe sila emzinyathi ngo-1978 wayesefika uMambambo weze Nkosi yesizwe iqadi wathi ufuke ushembe kimi wazongikhombisa indawo la inyanga ezifuke iyakhona iyakhona nebandla layo yayisiphuma Nkosi yesizwe yayisidonsiza la bazo babama lapha enkambeni ikambe lapha phesheya yayinisa kwakuyidlelo inkomo le ungakhe umuntu ngibona bakuthela abaningi begaka nje wayibona leyo ndawo sesizwa enkonzweni yazo isisho ukuthi ufuna unkosikazi uMambambo sengambele ngoyibona indawo kwathi ngo-1979 July 1 wenze umndendele lapha nezansi kuyihlathi la ngitakumbuzeke mhlambe ababengekho kuzatshelwa lokho kuphela kwathiwa umuzi ukhona kodwa kusho lo muzi uphuma sekwindawo njengoba sila sihleli ngentombi la asikudluki mhlawumbe sazofika mhlawumbe isiprofethi esisha angazi kodwa nje kulezi zona ngikhona angasizwe esinye engasizwa kulesa sasilapha na ngo-1974 kwakuJulayi emzose phambili nangempela ngoJulayi 1 1979 safika la angizohamba la ungayihlukela nje mawuthanda kodwa lo muzi ngo-1980 July
ibandla ligubha iminyaka ama-70 labakhona. Ilanga yezulu yathi ngesingisi, this is a mini city, idolobha elincane leli. Wengeke athi idolobha elincane leli abesiqamba imigwaqo yonke eyisithupha elanga phakathi. Njengoba ngikuqile ngifulathele uJG Road la emva kwami. Ngapha sanje sokuphosa u-AK. Ngaphesheya laphana ubhekuma ngalonkulu road. Kanti ngezansi manje kayise road. Ngasenhla ngalela umkhawe road. Wayengeke ayiqambe aqamba amagama emigwaqo la uma kusazohanjwa. Wayengeke wenze lokho. Sasikhona sila lethembela lincane kabi. Lethembela ligijima la ngasepulpit la. Unomhlango ongale. Iyazilisha lapha kwenesambele esilapha ya. Sasikhona asikaze mhlawumbe sesihlubuka. Okuhle siyazazi ngizi izinto ezenzeka la. Ngani ngoba ushembe esithana. uNkulunkulu wethu phambili. Amakhosi kwabeka entendeni esandla sakhe. Amen. 1949 July. Ezosephameni. Kwavula indlu ezitsha. Inkosi eyabekwa eyamisela kuleyo ndlu inkosi uManqamo. La emzosebuhleni kuvula indlu ezitsha lela ngasenhla. Inkosi yakithi iqadi esangulutshala yamiswa kwamiswa kuyona endlini ezitsha. Uma udelela amakhosi akazoshona. Ngomlando wayiphinda phambili kuba inkosi uManqamo. La kwaba inkosi yaMaqadi. Ngangikhona. Ngase ngimfundisa uSisikhathi. Oh yingcwele bakhonza bahlekosini sindabeni enkulu kaNkulunkulu esihlangene ngayo. Indaba ejulile, indaba esindayo. Uyabona emhlabeni angikholwa mhlawumbe khona mhlawumbe uzongitshela kangcono ukuthi kwake wakubonaphi lapho mhlawumbe umbhishobhi, umongameli noma umfundisi webandla noma archbishop noma ucardinal la kathi khona bonke abantu abathandaze abashisi abazoyicela kuye ngesikhathi esisodwa bengadumelile. Mhlawumbe khona mhlawumbe ungasungitshela ngayo mase siphumule enkonzweni. Mangele enkonzweni angivuka umoya. Ile ngikhuluma ngiyazazi kahle ukuthi ngithini ngasiphi isikhathi. Asinawo umoya thina la, thina sixoxa indaba nje yala ekhaya. Umuntu wasuka wahlala la. June 16 laphaya eLinda
inkosi esesihlalweni unyazi lwezulu kwakuza abantu kuyo bezoyibika kulelwa ingane ngiphethe isibhoko angibathola abantwana inkomo zami zilahlekile anginawo umsebenzi wasesibosele manje wathi ngithwi wasebambelele etafuleni wathi lonke nini la izobika ishone kanye noko angabikho lalelo munye basho bonke iloko washo kwakho kwazi kwathi nya ubani ongenza lokho la emhlabeni siphila nje sikhona busuthi wena usheba yena uNkulunkulu ake ngibuza kuwena yonke lezi iy'celo zalabo abantu uzizwe kanjani engene uNkulunkulu uvula umsebenzi ingilozo wathi solala yonke izinto zalabantu zaseziletha kuye ngo ngani ngoba uNkulunkulu esemhlabeni hamba ngeenyawo uNkulunkulu masabe yinunu ngeke sisondele kuye sobaleka sonke ake ngibuza ukuthi ubani ongenza lokho abantu amaphepha besikhuluma into ayithandayo vele amaphepha kufanele ukwazi ukuthi amaphepha asebenzela inzuzo azi kahle ukuthi uma ngengathinta nje ibandla lesandla sebuhleni eholwa unyazi lwezulu soyishaya iprofit sohlela kancane nezingane zami ugijima uthengeke wena wandise iprofit yamanye amadoda uye ukulalela uthi unyazi luthini ithina ngasiphi isikhathi Kosi nami ngaqala mina ukuzwa ukuthi uSathane namagwegwe usho uthi wathi unamagwegwe unencegela kanti ekuphakameni ithi inkosi lana uSathane akanayo impandla uneyinwele nje thindele zakhe ayifani nezethu zuqwathi zifana nomoya bemalasi ephethwe ukhwekhwe yabe sithi-ke inkosi lana uma efika kuwe uthi uyafika imathi awungiboni kumjiva futhi ubona labantu bakho bakwazi yini uthi ngenganalo bese ngumnika umjiva wama bese uthatha abese ufika kusuku lelo abese kunyakazisa athi uyambona kushembe awumpela ukuthi uyavuma abese kugilisa imkhuba uthi ithi inkosi langa uma ifika kuwe uthi kubuza hawu baba awugobe unesigqoko esifaka dawukhulisa isigqoko baba uthi ngeke avume umkhumula isigqoko uthi ngoba akanayo impandla uthi futhi ubamude athi thwi uthi uthi awugobe ngibone babuyini ngibona ikhanda lakho baba uthi ngeke azavume
uthi obaleka yithe insizwe ingxoxela nje la iduze nyangakithi la ngaphesheya ematendeni ifikile le ndoda ihamba ngenyawo nje hayi busuku kodwa ufike busuku kwenye indoda wathi lalela wena ozokwenza sifuna uvule ithempeli lapha yana le ndoda yanqaba uzoba umushumayeli ale lo muntu athi kulungileke athi wena yini kube yimini wathi cha emhlanganweni into esubambile kuthi masihlela wena wawunumber 1 yasinqaba le ndoda wathi kulungileke izobonana ekuseni wayesehamba ngakusasa waqhamuka lo muntu ubukha ushaya isudu impela phelele 3 piece shaya ngothatha yonke into utha uthafangele esitting room abese ihlala uthathi angithi ngibonile ebusuku athi impela athi ngisengalo lodaba iphinde inqabe le ndoda athi kulungileke njengoba uyanqaba uzoyikhotha imbenge yomini uthi suka imambana bisiyaphuma ibisihamba umuzi walomnumzane uneyitebhisi mawehla uthi ehle sokuqala esesibila ngasinyatheli uthi abese yaphakama lo muntu uthi bese ngqobe ngishone phansi uthi abese iphakama uthi bese vele ephele emehlweni njengoba ngithe amadimoni ahamba ngeenyawo ufresikwazi lo akahlasele elinye ibandla akuleli ibandla esikulo leli lasebuhleni ngani ngoba linoNkulunkulu ohamba okhona igcikini njengoba sila ushabe nami esihlalweni nengilozi ikhona futhi la ingakho ke kuthiwe uma usungena ethempelini ningawubangi umsindo ningawubangi umsindo lukhona upiano noma liko uma usungena ngaphandle ethempelini funeka uthule uthixwana ulindele ukungena kwenkonzo ngoba kangena isihlalo kwangena ilali ingilozi ziyangena ngeke uzuyibona mako wayibona wokubona okwabona uSawuli eDamaseko nozi esiyanguwa angingeni sono semakhosi isiqondo kunginike sona ukuthi angenze umsebenzi kababa hayi wakho ngoba umsebenzi wakho ubaba umenza abe untanga yini uma sikhuluma nobaba sikhuluma thina ezingeni lesithathu kwi-third person baba konke singubusela isihlalweni sokhozi ba siyabonga abazalwane sophe umfundisi wenkosi inkosi zimbusisa sizovala inkonzo yesabatha lasemini lesihlabelelo 76 sizocela umvangeli Madondo wasebungane asowala lesihlabelelo inkosi imbusisa amen.
Nkosi kusipha amawangcwele.
Asibonge.